ka District Water Sanitation Mission Ribhoi District haka R4R tarik uleber R1000 R4R kala pelong ka jingrakhi ya ka World Water Day Hamadan NSCA Mini Stadium paham sim halor ka phang groundwater making the invisible visible. Hagane kasngi lawan ban shimpenta do menteri ketenat PHE ke jela uba Renington L Tongkhar kumukong san haga jingi don lang uba Meral Bonds im MLA kanong po constituency ki officer na ketenat PHE ki kena school ki nong yelam shnong bat kiwe ki riurang ba. Habakran kumukong san menteri ulakan tujur ban penne pensa ikamay mariang kamtam ki telong umdi kaba kanegade ka jingkit kli jong way po way nong shnong. Bani Siyambat hi kade ka aspirational district hakabakom ka department ngile tre system hadok kata-kata ban pentikna ba anya ban poilot ya ka hamman laki theuye ngisno tho ngimdon shu ka dispute baka kade ka jingim hakiyeng kisam jongi ngathai amdon shu bandak sno ataten kamtam hagi jaka kiba shit kum hangne hanongpo ba Ribhoi district Barakawai ba pada ti mat ek jing shit te haduk kadno kisno tho ek important se ki man kam jo ka ba haduk kadno ka kisno dukhang sim ka kisno duk haba omdon ka hangne haba paho ka wadla omda paho wadla ngiduk hakijing do ding hangne haba paho ka sngaulu spa haba don ka dene ta kana hakabana kali ka sorkar kalau sim ke district kum ka aspirational district ban target ban pendep nengkom ban pendep suah ban dep hukuai ke district de ban dep suai ke district ban ai umnut habaro ki thluye ki benon ke district ban kisnong ki ba ha kinong kendang ho iso tho badang bonba ka badang sa ya ka ba onyo ban pendep na kisan spa nyo punyo kisnong tang kubasis pak so pusau Krishna ngula pendep ban ayum but dan bun hakaba on dan habban pendep nan sekmat ban ya ban pentikna ba barok ki kliuye kimya hakare district kata gari commission jo sarkar India rengkap presiden bergile sarkar Meghalaya ngila simkia haduk kata-kata ban tikna ban penpoi umnut habaro ki longyeng ki bahap hakilo kendong. Kalau ke sisa, bakal jadi persang jo ke department, lapor ke mau MLA berburam meneh, bakal jadi persang jo ke department kalau ke badai, ban berpoi umnut habarok kilong ye, henry kaji perkemau yang bilang kalau, bangak kuat bakal dikaji rakhe ke World Water Day, kan dikasih ban perkemau ban perkemau berderu yang ini, bamanga ban bangilang barok, ngin sim ya kaji klik collectively. Bangin long mangi marway kadau hakabangin yarak ban penek ya kitelong kadau ke jingma jo kitelong hakalen jom dari ka state jomi mahakotei Barakawai hakaba kitelong kisdang ban terkhong no ka wei hadir koi pa kane kare ka jing matam hakabang ya keren usuk mentah kalau terkhong no kene kawan kecingkli mano balong ka reason behind this mano balong ka daw hadin jo kene kecing terkhong no jo kitelong palobe ka try ngim bakla ban ba mangihi ki khon benreu ngide ki nong shon ki bakrautam balong ka daw ba bakrautam bangin penduk no kitelong da kita ki activities ki jongi ki jintrekam ki jongi kajin pompathar ya ki club kajing ti mau kajing ti siap kajing snai ti ye ikisem kalau long kadau ba hakabagila penduk no ya kitelong kiba kodor kani resmi tongin pledge tongin sim ya kajing kojing mod ba ba tongin long no hajaka bangin long kadau jong kajing persneu kitelong ngin sim ya ka pledge ba bangin long kadau jong kajing penbapak ban ay kata sustainability kajing net jo kitolong palo be kene kene si perkenal ini bakal kajing klik jogi bangin nam penduk kitolong bakal thong ding habadan kitolong hakini ki catchment area